येस. आज आमची कोर कमिटीची सकाळी मीटिंग झाली आणि टू डिस्कस दी फ्युचर कोर्स ऑफ ॲक्शन. पहिलं इश्यू आमच्या मुखार येयलो की आमचे ऑर्गनायझेशन कशें बांदचें. सो हे आमी थारायलां की येतले 5 दिसां 12 तालुक्यांनी आमचे कमिटी आसतले आनी ताका लागून आमी नॉर्थ गोवा असायन केल्यात स्वप्नेश शेर्लेकर, फ्रांसीस कुयेलो, गोविंद शिरोडकर आणि देवीदास आमोणकर हे 4 मनीस नॉर्थ तालुका जे आहात न्ही ते ऑर्गनायज करतले. सावथाचे ॲडव्होकेट क्लिओफस आल्मेडा कुतिनो, एल्विस गोम्स, सेराफिनो कॉस्ता आणि संदेश प्रभुदेसाय. तशेंच काणकोणा ऑलरेडी तालुक्याची कमिटी फॉर्म जाली कित्याक आमची 15 तारखेर मिटींग आसतली. सो कमिटी फॉर्म जाली. हांव फाल्यां सकाळीं मार्मोगांव वयतलो. थिंगा आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले कित्याक सादारण 50 एक्टिविस्ट एकठांय आसतले फाल्यां सकाळीं. सो बेसिकली हे आमचे ऑर्गनायझेशन आनी हे ऑर्गनायझेशन आमचे तालुका जे हेड आसात न्ही ते आमी एकट्या 12 तालुक्यांतल्यान आमच्या कोर कमिटीक हाडटले. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी ऑर्गनायझेशन. दुसरें म्हणजे आतां आमी आज सरकारान आमचे वाचता ते प्रमाणे इन द बजेट रिलीज आमची एक मांग आसलो की रिलीज फंड्स फॉर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीज. हो म्हत्वाचो इश्यू कारण आमच्या गांवांनी स्पेशली हेड गांवांनी आनी हांव ते उतर डेव्हलपमेंट म्हणटा ते हांव उजार करना कित्याक दिस मिसनॉमर. ही फक्त बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन हे आमचे भुरग्यांक जॉब दिवपाक दॅट इज नॉट दॅट डेव्हलपमेंट. हे फक्त कोण येतात बांदतात पयशे घेतात आनी धांवतात. सो कॅरिंग कॅपॅसिटी बद्दल म्हाका दिसना तेमी हे बजेटान कितें फायनान्शियल अलोकेशन केलें म्हणून. सो अशें दिसता की सरकाराक इच्छा ना कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपाक. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी तरी स्टडी केली जाल्यार हे सगळे जे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही दे विल कोलॅप्स. कारण एक कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसता एक दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो एक्झिस्टन्स आसा हे गांवांनी आनी कॅन इट अब्सॉर्ब मोर पीपल आनी घरां. सद्याक गांवांनी इलेक्ट्रिसिटी ना आमची हिंगा ना. फॉर तेम सोड आमकां मेळना हिंगा. उदक ना, रस्ते सारके ना, ग्रावंड वॉटर डिप्लेशन चालू आसा. सो हो म्हत्वाचो आसलो. बट दिसता की ते तयार ना करपाक बिकॉज दे विल बी एक्सपोज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट की एक गांवांनी कॅरिंग कॅपॅसिटी फक्त 100 घरां आसपाक जाय. सो मोर दॅन 100 हाऊसेस कॅनॉट कम. सो हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही ते हेजेरूच बंद आसता विल स्टॉप. सो वी डू नॉट नो बट देन आमी तयार आहात. आमी सांगले न्ही दिस इज नॉट अ T20. दिस इज अ लॉंग इनिंग्स and we are ready to fight आणि आम्ही we are not going to surrender. Now second issue म्हणजे 12 तारखेर टेंटेटिव्हली फोंडे मिटींग जातली. आमची ग्रुपान तयार केली थिंगा आनी आमी फक्त मात हेजिटन्सी आसा एक लागून वी डू नॉट नो इफ the election commission will notify by election to Ponda. जर तर 12 तारखेर फोंड्या बाय इलेक्शन नोटिफाय केलें then it will be held in some other place. But 12 तारखेर मीटिंग जातली. 15 तारखेर काणकोणा सर्टन आनी तेच फाटल्यान बिटवीन 6th and 13th of April आमी पेडणे, सांगे आनी दुसऱ्या गांवांनी बार्देस आमची ते लोक तयार आसतात मिटींग करपाक. आमी पयलीं सद्याक आमी फोंड्या ते जाग्यार करतात.
So that will be covered. Idea कितें की लोकांक अवेअरनेस दिवपाक टू मेक लोक आतां जागृत जाल्या पण थोडे मुद्दे लोकांक अजून म्हाका दिसता स्टील नॉट व्हेरी क्लियर आनी पॉयंट आम इनफ इज इनफाचो हे मुवमेंटाचो हो खंय वता तो डू दे हॅव अ कंप्लिशन डेट आफ्टर थोडे कोण हेज मुखार खंय वता तो सो दॅट वी वॉन्ट टू क्लियर अप विथ द पीपल हो एक हे आसलो मागीर आमची वेबसायट आमी विदिन नेक्स्ट 5-7 days आमची वेबसायट तयार जातली सोशल मिडिया हँडल्स आम्ही तयार केला दे विल बी ऑल्सो इन ऑपरेशन इन द नेक्स्ट 10 दिसा भितर सो इफेक्टिवली वी विल बी इन द पोजिशन टू कॉन्टॅक्ट विथ आमगे हे आहात न्ही जे लोक पणजेचे म्हापशेंचे मडगांवचे चांदोरचे मिडिया येयले न्ही ते आमचे वी हॅव प्रिपेर्ड ग्रुप हे तेमचे नांव आनी सो वील बी एबल टू कम्युनिकेट विथ देम आनी तशेंच आमी दुसरे जे लोक आमचे कडेन येवंक सोदतात वील बी एबल टू कॉन्टॅक्ट विथ देम दॅट इज द आयडिया ऑफ द वेबसायट आनी दुसरें म्हणजे आमी आमचे ऑफिस हे सगळें आमी आमचे ऑफिस कमेज करतले म्हजें ऑफिस आसलें वेल्लो बिल्डिंगा 4th फ्लोरार पोन्ने ऑफिस आसलें तें आतां आमी रेनोवेट केलां आनी बाय वेनसडे थर्सडे ते ऑफिस वी आर ओपनिंग द ऑफिस सो दॅट आमचे लोक जे येतात दे कॅन कम्युनिकेट ऑन दे नॉट फॉर प्रेस कॉन्फरन्स बट टू हॅव एक परमनंट एम्प्लॉय आसतलो सो दॅट कोणी येयल्यार कॉन्टेक्ट करपाक रिप्लाय करपाक सो दॅट ऑफिस वील स्टार्ट आनी बेसिकली हे आमचे थोडे आज मुद्दे आम्ही डिस्कस केले आणि तातूंत दुसरें म्हणजे आमी सांगलां आतां की काजिनो बद्दल पेटिशन ड्राफ्ट जाल तयार थोडे सम इश्यूज आमी लुक इनटू एंड पेटिशन आमी येते सोमनाक आमी वील फायल इट आतां हांव पेटिशना बद्दल उलयना कित्याक I don't want the court to feel that we are prejudging and the court pressurizing the court. So, casino बद्दल ते जो petition आसनी ते बद्दल आमी उलयना. But larger आनी एक issue हे जो as आमी ते notification check केली as करून येता between 1st April 23 and 11th January 25, there was no notification allowing gaming on the casino boards. Section 13A requires government to notify the area where gaming can go on. So the last notification was up to 23. 23 फाटल्यान up to 25 there was no notification. 25 11th January पयली पाडी त्यांनी गॅजेट केला नोटिफिकेशन ऑफ 10th January विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट क्रिमिनल कायदा तुम्ही जाणात इफ एन ऑफेन्स इज कमिटेड बाय दिस काइंड ऑफ notification what an offense is not over so आम्ही आज somebody is going to file a case to prosecute all the directors of these companies who were carrying on gaming without notification. So these are some things that we have discussed. And 17A बद्दल also week after that हम ते petition file करते. So दोन petition file करते. One is on casinos in the Mandovi and दूसरा 17A 39A striker. 39A court of petition आसा. Yeah, with an interim order, when don't repeal in the house, and second court strike down when the petition comes up. That may take some time. 17A petition on the same day must be filed. 17A petition will be filed next week because I was considering on the casino petition, so my draft in was but I could not go through it.
Brother, you have mentioned about core committee. Core committee, what exactly? कोर कमिटमेंट पहिले जे आमची आहमेत हे लोक जे आहात न्ही Under which banner? Enough is enough. इनफ इज इनफ इज At the end of the day, now since we are approaching towards elections also, maybe in December or February, now these are for this, whatever you all are coming out is for to save Goa. So will this also be a part of the election strategy somewhere like that, or what it is? If somebody wants to take benefit of that, it is for them to do. But all सरकार जर करणार झालं, we will have to have some new government who is willing to do it. And the 5 opposition parties who have supported the call, if they reiterate the support for this, naturally the people will have to decide. Yeah, some other government may come and accept this bill. What is your say about the Mirada protest? Even as a MLA Vijay Sardesani put the call Malala sa ki we asked justice for the Nagar. So No. विजय म्हाका मेळपा येयलो आनी आज म्हाका तेणें फोन केला की हें सांग म्हणून मिरामार इश्यू डज फॉल इन द चार्टर त्या लागून प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट इकॉलॉजी ऑफ गोवा इज पार्ट ऑफ इज अ चार्टर बट हे इश्यू बद्दल आय हॅव बीन एज पयलीं हांवें लक्ष दवरूंक ना दोन गोश्टी आहात न्ही वन इज पिपल्स प्रोटेस्ट and second is the legal aspect. Now legal aspect आम्ही आज हांवें प्रभू देसाय तेचे कडेन विचारलें सोपलीचे कडेन विचारलें आनी एक ऑर्गनायजेशन बॉम्बे स्टॅलिन म्हणून ही फायल्स petitions all over India regarding environment. So I have spoken to him also and we are gathering material. See normally कितें आहा when such a project is done, ecological impact म्हणून check करतात. Now this project may not fall in that under the Environment Act but there are other issues. For example, saline water is moving up to Savate and Sange. Now things study केला with the effect. So these are issues which will have to be studied. I will apply my mind and we'll take a call on what since the part of the movement is protecting ecology and environment, naturally they have called upon us. We'll see what we can do. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.